Dilolostro YouTube channel. La hilesh godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mfike kona xigodini xa Mampela. Hi ta va hi swi lemukini leswaku ri le Centurion se ku le ku tirhiweni ka album ya xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu leyi nga ta huma hi N'wendzamhala kwala ka lembe ra 2024 naswona hi voni nkulukumba Khotso wa bifa xiyimbeleri Benny Mayengani the president va kombisa leswaku leswi nga ku endlekeni le Centurion swi ta endla leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the president va teka tuva va n'wi nghenisa estudio xikongomelo ku ri ku endlela ku lava ku siva album ya xiyimbeleri Mr Post a hi voneni kandziyiso lowu. Loko ke ni swona leswi ni swi twaka swa hala Centurion ku ta va na ti-problem na lexi xa vito ra xinyenyana ta twa ku xi endleliwe album December le. Mi ta va mi swi twini leswaku ri nkulukumba loyiwani u le ku gandeni ka xiyimbeleri Benny Mayengani the president a kombisa leswaku ri leswi nga ku endliweni xiyimbeleri Mr Post swi ta tsona Benny Mayengani the president vurhongo tanihiloko ka hi swi tiva leswaku ri ku na mphikizano exikarhi ka Benny Mayengani the president na Mr Post kambe hambi swi ri tano ha swi tiva leswaku ri Benny Mayengani the president va ta va ri kona eka album ya Dr Joe Shirimani leyi nga ta huma hi N'wendzamhala kasi na n'wexemu Dr Joe Shirimani na Mr Post va humese ti-album ta vona eka n'hweti ya N'wendzamhala naswona a ti nga siyani kule ti yo fika ti siyananyana hi masiku mambirhi se na le ka lembe ra 2024 swi ya ku phindeni se a ku nga olovi na le ka lembe ra 2024 leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina exibokisani xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka gas. Okay, ngene xigodini namuntlha mfike kona xigodini xa Mampela.